Reverend Father John Bosco Ruboija urubwana mukuru wa Kahunde Parish nagira ngo kujaguza imyaka 40 bagenderiro kumanya emirumbe kozurwa ha Keleziya no kurundana sente zo kuhunduza Keleziya yabo yari kujauna yemazira imyaka 40 kugenda omwaka gumune kintu nemyesi kunihira nka 19 tuli aheru hano baitu omulimo gwe tukozere abakristo gwe bakozere gwe bayirwa amani muno kandi kuongera kubasimu Ekelesiya yobweri aho abakristo bano they have put there over 300 millions nizirugomba kristo hano utero mugaro za amani. Stephen Twesigero obi yari mjenyi mukuru nagira ngo okora ruhanga taru mukuferwa obwire bwo kwechumitiriza engeriki ejo kugenda kuombeka Ekelesiya niho twina kutandikira abakristo bano barora itwena hantu talibana kimu kye 10 hano kigambire abantu bakirete obo tugambire gebe handike mikono abahire kimu kye 10 muno abahire kimu kye 10 kiyenyini mwebale muno hawe bisembo byone musoroize kiro kinu. Our friends were able to collect 5 million shillings which I have cash here. Abana baitu abanda batasoboye kuba hano abamutumira asobole kuija abakikire bamuhaire siringi 5 milioni kandi azine za kashi. Byaruga bakize matovu orisha abakristo wa Kahunde Parish ajyauna betenga miliyoni 100 okumanyiriza umuntu go kunduza Keleziya yabo kandi kugonza kusima abakristo mwebale muno okwijja kujaguza aburunako bwa parisi yaitu okusima enganja ni zaitu eza Kahunde mwebale muno. Parish ya Kahunde omubereberezi bwa Hoima ekatandika mu mwaka gwa 2024 2018 mu kwezi kwa 11. Omugandi abebembezi mu district ya Kiruhura barabwirwa koreseraho obwebembezi obukubaganisa mu abantu okushaba okuhirwa yo bwana mukuru wa Kitura Parish Father Evarist Shaverane Chisika obumise yo kurundana sente ezo kumayiriza Keleziya ya Kitura mu district ya Kiruhura. Nke Keleziya tusorora mu madini nico kurebera arukwiza wena aine generwe kirungi netumwakira abebembezi twabantu bakira twentu bantu bakira stakurebera dine zumukusoma stakurebera nganda zanyu sanantu bantu bakira abo mutuma mununjo gumwiza nagwe ogwo kombekira mizori ya ruhanga omumiseji barondine miliyoni 4 abwa hati twetaga miliyoni 2 n'emitwaro 9 abwo kusiga irangi iramizeri kandi twetaga miliyoni 16 n'eshweka okuteka mebirahuri akinga madirisa yiramizoro kahwa. Ruth Mushabel Jochi hona bari umjenyi mukuru mu miseji abahira muganda gwa miliyoni 2 okwatira hwiramizeri ko mwebembezi kubaganisa mwe nganda n'amadini n'inturumira munonga kurugirira aha kutandika na President Museveni ebyo nebyabandize kwihabo konka kandi harengo rwanje okubaganisa mu tinkutimanya tukakurumba protestanti abamutrero mbanyakatoliki abamutuzira abasilamu nabo cyo kubaganisa mukuri relevant mu magara ganje kandi n'ekintu kinkwenda kugambira nabebembezi bona ngebe nibe kuzubire ntungu ko mukwetwanya guru mbintu takwadinga bari aha wa TV Western Susan Chelsea man na Thomas Mwebaze.